might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go! Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high, it bring me down, can't none bring me down. I said, bring me down, can't none bring me down. Your love is too high, it bring me down, can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Filmer du? Ja, Okay. Hvordan er det at arbejde på sådan en skole som den her? det er rigtig godt. Jeg er rigtig glad for at arbejde på den her skole, og det giver rigtig god mening for mig, og med den uddannelse, jeg har, som er læreruddannelsen, at jeg kan få brugt nogle af de ting, som jeg har øvet mig i rigtig mange år på. Så jeg er rigtig glad for at arbejde her. Hvad gør den her skole specielt fra andre skoler? Jeg tror, at vi gør mange ting anderledes, men en af de ting, som vi er rigtig gode til, synes jeg, det er, at vi er gode til at få børnene til at være trygge. Og når børnene er trygge, og når børnene er i ro, så kan de også lære noget. Og så er vi gode til at lave rigtig mange spændende aktiviteter, både i skoletiden, med de faglige ting i fagene, men også at kombinere det med værkstedsaktiviteter. Ja. Og nu kan jeg lige tænke mig om her. Hvordan arbejder I med reformen? Den nye skolereform? Ja, med læringsreformen, Ja. vi har faktisk arbejdet på den måde i flere år, og vi har de samme regler, eller de samme timeantal, som I har hos jer. Så det, som vi har, det er, at vi har noget undervisningstid, som vi kender. Så har vi noget af det, vi kalder faglig fordybelse, hvor vi kan arbejde på en alternativ måde. Og så har vi det, der hedder understøttende undervisning. Og når dagen er omme, og børnene går hjem fra Sankt Helene skole eller fra Gudum skole, så har de jo haft 35 timer skolegang i løbet af ugen. Så på den måde arbejder vi på nøjagtigt samme måde, som I gør. Ja. Men nogle gange kan man sige, at det indhold, vi putter i, kan være forskelligt. Ja. Men vi har den samme skoleramme, vi er i, så det er nøjagtigt på det samme. Udover det, så opstiller vi jo også læringsmål for vores elever, som jeres lærer også gør for jer. Og så holder vi rigtig meget øje med, hvor var eleverne, og hvor er de på vej hen, og hvor langt er de nået i deres udvikling. Ja. Okay? Ja. Tak for det.